Tu máme maják na 50 MHz, 6 metroch. Som na Javorine. Maják je umiestnený na Homolke, v oblasti Trenčín, Dumnica a tam na takom vrchu. Je to pekne počuť. Jojo, Mirku, pozdravujeme na Kohútku, takže report 5-9, lokátor Jozef Neruda 88, Urban, Mirek Tišnov, Portable Kohútka 73, Mirku, ahoj. Ahoj. Portable Veľká Javorina, expedícia Bažanti, Portable Veľká Javorina, Jozef Neruda 88, Urban. Všeobec. Ešte raz poprosím, tu je expedícia Bažanti. Martin 74 na expedíciu Bažanti. Jasné, Martin 74, zdraví ťa expedícia Bažanti. Pre teba je to 57. My sme na Portable Veľká Javorina, expedícia Bažanti a náš lokátor je Jozef Neruda 88 Urban. Jo, lokátor Javoriny znám, Urban a je to 76 km. Pýtaj si report a lokátor. Václav, Ivan, Norbert, Savín. Roger, Savín, Svatopolk Adam, Václav, Ivan, Norbert. Pobraté všetko 100%, takže nevidím to meno. Martin Olomouc do mobilu. Tu sú Bažanti z Veľkej Javoriny. Vďaka za spojenie. Jenom krátka otázka, dneska je nějaká soutěž.